India President nang hand ko bang labang so delimitation exercise ahu Election Commission of India tang claim ko na bang Karbi Anglong along le Plain District along pa chok dakne le tum pini lasi memorandum kipi ban kama thalo pidam dala ne tum along so DC Vistampo DC true bensi Amit Shah Home Minister Pandani itu memorandum people, lapen Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma pada people, lapen akhai Dr. Tulirang Rohan, CM Karbian Autonomous Council Pandani itu, anu palepo, lapen Election Commission of India Pandani itu anu palepo. Masih dah nili detail, Amerika kan nili poli hello, serta nili poli lah hello, non memorandum lang nila kung ijong kung siya lang ang ke article 332 lapan 330 ating India Constitution lang so teng si delimitation exercise ang ke claim pon ji atin no namang ke latung di claim pon namang ke Election Commission of India kami claim pon namang ke long nila kung study yan lang sa non nila kung long trainer cap at polling station long Baithalang so itu tan Baithalang so 20 MA laba so under a polling station lo ke Karbian Long on delo laba Plain District assembly segment no ponte paklu ponte laba ke polling station ke lahno number 1 Amgori LP School, number 2 Amgori LP School, number 3 Amgori LP School, number 10 Tipor Gaon LP School lahai bangke Baithalang so LA under penon bangke 61 Roha SC Siponda. Lapen Mahajan Tibong LP School, Boksong High School, Jarkhand Nala LP School. Baithalang so LA andar rata labanta 61 Roha SC Ponda. Lapen Tarchen LP School, Tumprop LP School, laksa polling station bangta nona bangke 63 Hojai LC Ponda. Lapen Punya LP School, Right Wing, Bor Anglong LP School, Doloni LP School, Langhin, Inghinabi LP School, Punya LP School, Left Wing, Konok Ronghang LP School, Denbari LP School, a polling station. Labangta, Baithalang so LA Andaro, 20 LA Andaro, Nona Banke, 63 Hojayama Ponte. Ini tuh draft proposal atau detail study kan long apa ya konvensi kalau untuk apa ini, serta non lahai long apa ke paru ondet, non ting, non gaung panchayat, arah kompensi lah tuh campur masih langsung harmang sih ini tuh. Pen kan ini je bangke non election commission atung pen asam long MLA homosti ke thak thu ga pasalam thu ga so draft non bang draft si na pe plan no aso no de ke salam no hala so teng bang ASDC padi tum plan rap KSA KNC ka do ini tum plan ahin bang ka la ke project the ka oppose no de hala bang project the ke project the bang ke project the lam the ke Karbi Anglong batahini ahoy salam batai si bang 1951 like cheng silo Karbi Anglong Bukit Pahar Jila Bukit District salam so bang 1951 apa nak Chinang Parung Kilo 1975 ikan ala bang aja area non Buklang so kedai Karbi Ong Jot Karbi what tribal Ong Jot mula soa arong ano bang kan yang ngomong di dunia asi MLA umum kita selamu dan Meghalaya Autonomous State ciplang det pernah bangke MP umum kita nangku kusi dak MP umum kita selamu dan hala ano bangke lagi Autonomous District Arlosi itu ana rong simpensi MP umum si lepas MLA umum si bangke kula selamu tu dak pi selamu non kita tu bang Assam government tong chok chilune election commission tong chok chilune ate Assam government bang gele nada election commission ta tha
missionary ke do ye posi Assam state government bangsi chiki po asi dake state government official to pan bangsi engage po aso le claim mo pulo mat non ke claim bangke autonomous district pulo itun Karbi Anglong West Karbi Anglong autonomous district laso autonomous district are wrong see mupen India lo itu propaganda sega cipela pella da memorandum lo dulu je ha hujai hajagiru lahaya non kesalam chu ala la so a conscience lo se tak arong tu mapan ko le hap transfer ko le asila ka bangke nilitun la kipuna gali Indian constitution masih pakai chokchi pukul ke Indian constitution article 332 ada section 5 ada along si pulo autonomous district arlo constituency ana bangkel ke kodak mala so MLA constituency ke tuji ala ke autonomous district arlo ke do arong constituency choji number 2 bangkel autonomous district Antang MLA homostia tumulong bangkel autonomous district arlo arong to bangkel hada ke ponle okay clearly see article 332 top MLA ta nono bangke hala sobang violated arkan fet na son sinil dak keblong na draft asi ta mupen memorandum dipige pangki bansi pilo pangki mane office lo pilo Indian Home Minister Assam Chief Minister Karbi Anglong CM ke hai apela so hala election commission ka si hala alang tu mangke tuning ri bangke la kan di mana bangke cela laso bang correction ni Karbi Anglong along le ke icet ta isiarong ta roha hujai ta ho ha borom pu ta ho ha ta ho so ta ho pu along kaprek long ha kaprek ka contiguous Karbi Anglong me chite pokhat general district along MLA constituency lo confident nahi no isialam Borhompur में लगे चित्त बोक दोलो Karbi Anglong में चित्त दाई लो कुलिया बोर्ड असों था ada kadulo memorandum lo lapan ke tok dunia dalo seta isi ke tok bangke itu la kono ke ninja thi ba bangke article 332 ala bang so rona bangke homidhan constitution rona ko ala bangke India government ta kroisi nako Assam government ta kroina ko election commission ta kroina hala lo ni tu hel ke pudunya ba apen Sonilam ni lidam ni yang tunggu bangke pena tunggu ni orang sipilu bom up lo konsensi nang par lo hang hepin men sikitong terwajat termentang so bom kya mana thang study de pin masi jog ngai chok chilo ne study de pin masi ka draft chok la final kali la kita bom kya betul dak ni tungi pudam dia bangga ya disipan di pudam dia bangga election commission pelle pram na Assam government pelle nam tum han consensus ni lo dei nam tum han consensus thom lo dei nam tum ge isi lo dei pram lagi budi notification ki pia bangga nam tum opinion na ki pin no tum delimitation ka claim ni amala so delimitation ke claim lo mo kana tum opinion ki pin pilo claim ni Karbi Anglong pena bangke West Karbi Anglong pena bangla so autonomous district autonomous council ar lo pena arat atnong bong bangke nilitum ya discipline si pichot hada ke thom nai hada ke phi nai hada ke ini nai la son sili tu itu lo bothalang so si existing bothalang so si lo phi salam na tu la son sili tu to lo memorna Kimi ke thom kimi ke thom apani si pela som thaksi dak di fuwa bangba non dolo isi dak ke thom nang bat na ko haro gharata no isi dolo ada ini yang ban ko majan ta isi dolo ini yang ban na ko hala so di man bang akaprek asom akaprek party tu ibire